na Ciella ninde muntu yagira umwaga na cyane cyuko bisa nkuko na cyane yuko bisa nkuko mengo murangana ariko wenda musumbye imyaka myinshi mugabo uyu yaragira umwaga cyane ntunyambarira impuzu ntunyambarira ibirato icyo cyo cyaragikunda n'ubu bashaje arabikunda nakundi impuzu zaje turetse kunganya ikirenge gusa niyo tukinganya na cyonyine sinzi ngene biba bigenda ariko duhuze natubangamira cyane neza cyane Ciella awe nuko muga ntababeshe ndibaze ko mwaragize igihe cyo kuvuga ati nshaka uno munsi ku buriri bumwe tuze kuryamana na mutoyi wanje cyaye mukuru wanje ninde muntu muri mwe gashobora kubajyama nawe mu gitanda arambeshe n'ukuri arambeshe none icemeza kakubeshe nyigi urazi kuva kiri umwana uyu kuva kiri umwana yadohe kugeza n'ubu unyagiye ku mugabo twararyamana rero umuntu wa mbere aryama nabi ukuguru kumwe gusanga mu mutwe ugasanga yacuramye urashaka gusanga yanakorotse ugasanga yajyamye acuramye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twagere yes 1212 bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry nibaze ko meze neza na cyane yuko ku majwi hamwe n'amashusho mukaba muri kumwe na Mr. Da Silva Mwitingwanyi uwakoze byinshi na cyane muri kano gakino ka 257 uno munsi turi kumwe n'abigeme babiri na cyane reka ndababwira aba diaspora muze murarabiraho kubera yuko ubwiza butatse Burundi nubwo muri ko murabona ngaho amashugwa Imana yashize ngaho kuri twese naye muri ko murabona ngaho na cyane selfie usho Ciella urazi reka muri mbanze mpeze akantu kari ngahanye katumye duterama ngaha na cyane nk'uko bavuga ati nibabe n'umugabo umwe ni kubazanya ese mugenzanje abayeho gute twakuranye gute na cyane ko Ciella niwe mukuru. Ciella ramutse abakunzi kwanza ba Tarisisi Hope Ministry tubandanya no kuri mutoyi wawe nawe nyene yivuga izina. Okay, ndaramukije abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry aho bari hose aho baherereye ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bari n'umwose aherereye bagira umugisha ndabaramukije cyane neza cyane mpera incoreke yawe ngaho baramutse abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry ndabaramukije cyane ngaho neza jewe ni Ciella abandi mutoyi no kumenga urashaje kuri we Ciella inyinyi kuri wowe ivuze iki? inyinyi kuri jewe ncanye n'umuntu yakubwira nti ese inyinyi wayikuye kuri mama papa nyokuru inde? Okay neza cyane Ciella akabazo kanje ka mbere nibaze yuko uyo ni mukuru wawe aragukuriye turazi neza na cyane kera barakunda kutubwira abakobwa hari icyo bitwa ngo umwaga urumva cyari ico sinzi uburyo no kivuga umwaga no kuvuga uracyumvise na cyane nimba hariho mukuru na mutoyi hagati ya Ciella na Ciella ninde muntu yagira umwaga na cyane yuko bisa nkuko na cyane yuko bisa nkuko mengo murangana ariko wenda musumbye imyaka myinshi mugabo uyu yaragira umwaga cyane ntunyambarira impuzu ntunyambarira ibirato icyo cyo cyaragikunda n'ubu bashaje arabikunda nakundi impuzu zaje turetse kunganya ikirenge gusa niyo tukinganya na cyonyine sinzi ngene biba bigenda ariko duhuze natubangamira cyane neza cyane Ciella awe nuko muga ntababeshe ntacyo none ko nigana ijambo gute oya mugabo jewe ko no explica mukaza
umva ikintu cyo gukunda twebwe gusa twebwe gusa kwanza uko tuvukana twese mbega muvuga muri bangahe bane gusa abakobwa gusa nta wundi inyuma yawe hari ndabe nyine nkoresha umwanya meza tansiyo ya none sindi umuntu asha yaragera bo bane ntiyaragera arashari muto hano rero impamvu ngira sitesi ngira n'ingesi kubera jewe nta musi n'umwe ndigera nifite kwambara impuzu y'uyu bayini nta musi n'umwe arashaka kwambara impuzu yanjye araikupatia gishingo upande yani aiguha atabishaka oya arabizi noneho nta n'urusha ngenda kumusaba nkeneye kuyambara ndayifunga nta musi n'umwe ambwira ngo kuyo munsi niyo mpamvu rero ikintu kimwe ngomba kumukosora ingeso twebwe ntabwo ari ingeso twebwe n'ibintu turimo kuva tukiri abana bazi ni nk'uko kubera ko muri twebwe nk'ubu dubishitse tukagenda kwa mama ushaka umupira w'imbeho nubwo umuciriyemwo akaciye ashavura sidamukiriyemwo nshatse kumukosora ko yaravuze ngo ni ingeso ku bandi bantu agiye kurondera impuzu mu bandi bantu aho kweli iba ari ingeso muga ku muntu wavukana yego ni uburere bwiza gusa bwo guhanahana bwo kumva yuko mwene wanyu cyangwa mutoyi wa cyangwa mukuru wawe aberewe wifuza kumubona ari safe kweli neza cyane aragusubije ijambo kandi banze uvuge cyane wahejeje nibyo yahejeje kumvugira okay akandi kabazo kanje ka mbere nibaze yuko uko mwarezwe imbere yuko ntawuzi yuko hariho abakiba muhira n'abandi batakiba muhira muga mbona umengo ku ntoke zanyu hariho ikibagaragaza kigaragaza neza yuko hariho abo batakiri mu rugo ndabeshe se ndabeshe ari ku ntoke hari kigaragaza ko umengo hariho abatakiri mu rugo ntago uri umugore arubatse ndashaka ujya se niwatubatse niwatubatse yewe so bacane hagati ya wewe n'uyu ndibaze ko mwaragize igihe cyo kuvuga ati nshaka uno munsi ku buriri bumwe tuze kuryamana na mutoyi wanje cyangwa mukuru wanje ninde muntu muri mwe gashobora kuba ajyama nawe mu gitanda arambeshe n'ukuri arambeshe none icemeza kakubesheye inyigi urazi kuva kiri umwana uyu kuva kiri umwana yadohe kugeza n'ubu unyagiye ku mugabo twararyamana rero umuntu wa mbere aryama nabi ukuguru kumwe gusanga mu mutwe ugasanga yacuramye urashobora gusanga yanakorotse ugasanga yajyamye acuramye ugasanga ukuguru kumwe kureshyo cyangwa ugasanga amaguru yose yanteretseko Ciella ni mutoyi wawe by'ukuri nayahe mabanga na cyane cyane yakunda kukwibira mukiri kumwe baba je nta mabanga menshi yanyibira rega ibanga ni ry'umuntu oya hari ikintu uvuga ntubona reka ndakubwire hari aho cyo kwiba kwizera umuntu kubwira rero ibanga ryanje oya urampantuza nta ntumbwira ibanga urampantuza erega guhanuje ni nk'ibanga bayibitse nguko reka atabibwiye mama bo ni byinshi cyane kweli ntabwo nashaka kuvugira ngaha nyimba ari uko rero mubivuze byinshi na cyane cyane yuko mwayaga byinshi kuva kiri umwana kweli muri mwega ninde yajyamye ahirira warahirira kubi oya hano kuko tuvuga ukuri ese guhirira n'ingeso canke ni kariki niko umuntu aba asanzwe ameze niko umuntu aba asanzwe ameze kandi bisanzwe bisigura ko umuntu aba yajyamye neza yadoshe nta kibazo na kimwe aba yifitiye muri mwebwe ninde muntu wa mbere muri mwebwe babiri yitaho umubiri we gusumba abandi yitaho umubiri wiwe kwitaho umubiri ni ukuvuga okay ukama uri propre ukama umeze neza mu mubiri no bon kweli uyu
kubera ko kenshi ndashobora kubera ari ukuntu mbyibushe nambara nk'impuzu uyo mpuzu wambaye ntuve mu nzu aranyitwararika ko yari icyo kintu urumva mu majambo make uwitwarika umubiri wiwe na cyane cyane none ninde muntu yakunda gusamara mu ishuri bivanye n'ubwenge mwakuranye bitwiganye no bivanye n'ubwenge mwakuranye mu ishuri kuko nimba mutiganye urashobora kuvuga ati yamara muto yo wanje arasumbye amanota na cyane cyane mu ishuri uyu mama yo hari ikindi kintu bagiye kwagira turi kubona mama wabo nga ubeshe aca tuga ati nujya mama aranyibukije n'uyu kwe wowe kubera iki rero jena ni incabwenge jena nakunda kuyiga ne wari incabwenge akagusumbya amanota ntiyasumbya mama yavuze ko ari we yari kigaba muri mwebwe sawa Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.